Suizidioa hemen, Euskal Herrian. 2 egunetik behin gertatzen da gure inguruan. Heriotzez naturalaren kausa nagusia da 15-29 adin tartean dauden gazteentzat. Munduan gehiago dira bere buruaz beste egiten dutenak, asasinaturik eta gerratan hiltzen diren pertsonak baino. Baina tabu handia dago suizidioaren inguruan. Onerako ala txarrerako da publikoki hitz egitea. Batzuen ustez, suizidioa aipatuta, bere burua hiltzeko tentaturik dagoen pertsonak adore gehiago bilduko du suizidatzeko. Baina badira ere gero eta gehiago kontrakoa diotena. Nolabaiteko prebentzioa lortuko badugu, beharrezkoa dela suizidioa hitz egitea publikoki. Alegia, badugu elefante handi bat gurekin logelan, baina ez dugu ikusten, edo ez dugu ikusi nahi. Estatu mailakoak lehen da bizpailu datutxo besterik ez. 3.600 lagun dira, erregistratuak, ez gertatu diren guztiak, erregistratuak suizidio bezala. 3.600 horiek dira, jende jakin esan, istripu bidez hil direnen bikoitza, edo indarkeria matxista bider 80 egiten dute, jende jabetu da. 3.600 estatu osoan, Euskal Autonomia Erkidegoan. 180 azkeneko datuen arabera, 2016koak dira datu hauek, ez? Estatu zein Euskal Autonomia Erkidegoan 175 gizonezkoak dira. 25 emakumezkoak. Naiz eta saiakera gehiago izan emakumezkoetan, gizonezkoak dira benetan hil direnak 175, hau da, 4 esan bezala. Beste pare bat datutxo, gauzatutako suizidio bakoitzeko 20 saiakera egon dira. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, egunero 10 saiakera daude. Egunero. Eta beste datu bat, suizidio bidez hilden persona bakoitzeko 6 persona agertzen dira, guztiz ikututa ateratzen dira. Zuzeneko eragina 6 personengan du. Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoan urtero 1000 lagun honekin kaltetuak ateratzen dira. Eta hori metatzen joaten da, edo doa. Eta gu osasun sistemaren aurrean ez gara aixoak. Kaltetuak bai, minduak bai. Animaren mina daukagu hori nola konpontzen da. Agustinek esan du, ez? Suizidio bakoitzeko 6 persona gelditzen gara afektatua. Ez da bukatzen dolua urtebetian, hori hurrengoko urtean, jarraitzen dute, eta hurrengoko urtean, orduan. Niri gehien lagundu didana izan da gure moduko personekin egotia. El tema de vivir, el de seguir adelante, ha sido la meditación. Para mí ha sido la meditación. Porque claro, a mí eso lo que me supuso, entre otras cosas, es una falta de sentido de vivir y de vida, y de qué es vivir, ¿no? Imposible imaginarte que puedas estar un mínimo bien, ¿no? Y bueno, a mí la meditación ha sido absolutamente fundamental. Emmène-moi revoir une dernière fois ces endroits qui faisaient taire le vacarme de mes idées noires. Les sommets qui jouent les mâchoires et ta cage thoracique se resserre quand tu les regardes de haut en bas. Emmène-moi revoir juste pour un soir le vert fluo des rizières qui triomphèrent de ma colère et consolèrent mon désespoir. Qui triomphèrent de ma colère et consolèrent mon désespoir. Et consolèrent mon désespoir. Zuk zure buruari, Belen, esaten diozu, suizidiotik bizirik irten den pertsona bat zarela. Bai. Zergatik? Amari esan nion, bere eriotza ezin du debalde izan. Hainbeste eriotza ezin dira horrela debalde izan, eskezi ezin da. Zerbait egin behar dugu. Eta lehen da biziko gauza da suizidioari buruz hitz egitea. Prebentzio bat egotea. Eta gelditzen garrinoei esku bat ematia, ez? Eta dela bakarrik eta normala da sentitzen desuna
normala da sentitzea ero bihurtzen zarela. Baina atera daitekela hortikan, eta bizitzarekin jarraitu daitekela. Karo, jendeak esaten du askotan, suizidatzen direnak oso egoistak dira, mina usten dutelako hemen, ez? Baina, zu norbait esaten badiozu ez egiteko ere oso egoista zara, zergaitik ez, zuri mina emongo dizulako. Orduan, jasan ezazu zeuk mina, neuk ez jasateko, hori ere egoista da, ez? Que Markel nos lo dijo claramente. O sea, no fue un deducir, es que nos lo dijo. Nos juntó a su hermano y a mí un día y nos dijo que no se le iba la idea del suicidio de su cabeza. Los dos estábamos con él y estuvimos hablando muchísimo rato de ese tema, ¿no? Él sufría, entonces sufría que no sabía vivir la vida, decía, ¿no? No sabía vivir la vida, no sabía... Sufría mucho por todo, ¿no? Pero yo no pensaba que realmente existía ese riesgo, porque Markel era una persona con una vida muy normal, él era un chaval muy alegre, muy bromista, salía con los amigos, o sea, que nada hacía pensar que ese riesgo era un riesgo posible. Y como el suicidio yo no tenía conocimiento de que el suicidio existía, vamos a decir, tan cerca, ¿no? Tan cerca que de las cifras, bueno, pues ya hablaréis en el programa, ¿no? Pero que existe esa posibilidad en casas totalmente normales, en familias normales, aquí no pasaba nada. Markel estaba para mí en un momento de crisis. Había salido esa noche y yo pensé pues que era esa noche que eran fiestas me parece que eran de La Rocha o de La Chantrera, no me acuerdo, y yo pensé pues el bajón de la noche, de salir, ¿no? Yo pensé más por ahí. Medikuek nola tratatzen zuten zure ama? Hiru astelehenago joan ginen, ze deitu zian aitak, ospitalean gaude, berriro sandu, nahi duela, eta joan ginen, pastillaren bat eman zioten, eta medikuak esan zion, ez ziola ingresatuko. Berak ez baldin bazun esaten, bere buruaz beste ingo zuenik edo zerbait ingo zuen bere kontra, ez ziola ingresatuko. Eta etxea joan ginen. Hurrengo gunean bere medikura joan ginen berriro, esanez, mesedes, nahita eta bilok, ingresatu. Osea, jaske ez dakidu zer egin, ezin gea 24 ordu segidan berarekin, bere parean egon, ezin da pertsona bat berarekin egon. Eta, nio goratzen naiz hori esan eta gero, medikuak hola jarri zan, hola, el que lo dice normalmente no lo hace, hola, esan zon. Karo, niatena nintzen handikan oso haserre, oso. Ze... ulertzen duen pertsona batek, medikuak, ez, askirian, ulertzen duen pertsona batek esaten baldin baizu, ez duela egingo, zuk sinisten diozu. Eta 3 aste eta gero egin zuen. Tú te sientes la causa de esa muerte. Es que tú eres la causa. Esa es la gran diferencia, porque en un accidente un padre puede cuestionarse, se me ocurre, que por qué le dejó el coche, que por qué no sé qué, pero bueno, la causa fue el coche, las circunstancias, la carretera, lo que sea, ¿no? Pero aquí es directamente tú el causante de esa muerte. O sea, yo lo digo claramente, yo me sentía asesina de mi hijo, además. Interpelatuak, hor bere inguruan gelditu garenok gelditzen gara interpelatuak, gizartearen aldetik ze inoiz, eta konfiantzako jendeak ere esaten dizu, eta etzen duten ikusten hori gerta zitekeela. Erantzuna da gu, zei uste duzu, hau jakin izan bakendu ez genuela deus ere egingo. Baina, bueno, galdera neko normalak dira. No es que yo me emperre, surge solo el que yo, por mi forma de educarlo, de cuidarlo o no cuidarlo, o cómo lo hice, eso provocó en él, vamos a decir, como que él llegara a tomar esa decisión, ¿no?
Entonces yo me sentía directamente la causa de su muerte, yo, mi mal quehacer. Hasiera ni gogoratzen ezin nuela farregin eta molestatzen zitzaidan pilo bat nire aldamenean norbait farre egiten, zan imposible, horrela ikusten non. Es un duelo negado. El componente extra que tiene de sufrimiento, el hecho de que sea un suicidio, la gente no lo quiere aceptar, no lo quiere... Entonces consideran, no le des vueltas a eso, total, como que te emperras, como que te obsesionas porque te da la gana, como esos componentes, y la gente no los acepta, ¿no? Eta gaur egun bai. Eta lagun batekin kafetxo bat hartzen, eguneroko gauza kontatzen, eguneroko gauz txiki horietan fijatzen naiz. Ja ez ditut planak hola luzera egiten, naizik eta oporrak orain, eta gauzak orain, eta aste honetan, eta epe labur batean ikusten ditut gauzak, eta etorri behar den etorriko da, baina eguneroko gauzak. Sabes que quieres mucho a las personas que están vivas y que me rodean, pero yo estaba muerta por dentro, emocionalmente, sentimentalmente, como muerta. En mi vida ya no existía más que Markel se había quitado la vida. La anulación interior, la destrucción, pues la verdad fue para mí absoluta. O sea, yo, vamos a decir, como que morí. Terapia hastean, bada puntu bat, non esan zenuen aurrera egingo dut. Bai. Ze momentutan izan zen? Nire endabizikoan ez nintzen joan, ez nintzen ausartu, ni bigarrengoan jo nintzen. Eta neserita Agustin eta Eba ikusi nituen bizironeko eta zuekin egongo dien gai pertsona hauek. Eta bereiek ikusita bere semea galduta gero bizitzan zeudela eta bizitzarekin jarraitzen zutela, beraiek gai baldin bazian nik ere gai behar izan nintzen. Beharrezkoa non, eta egin behar. Josebaren aita naiz. Josebak suizidatu dintzen duela 5 urte eta erdi pasatxo, eta horregaitikan nire burua aurkezten dut, ze iruditzen zaidalako, isiltasun horretatik aterata, norbaiti mesede egingo diola batez ere, gure antzeko egoeran gertatu edo gelditu direnentzako, ez? Zergatik da hain garrantzitsua zure egoeran dauden beste batzuk ezagutzea? Gure artean batzutan ez dezu zer esan behar eta ulertzen gea. Naiz eta ez izan pertsona berdina, semea, alaba, senarra, emaztea. Baina galtzeko era eta momentua eta nola izan dan eta zer sentitzen duzun berdina da. Zerbait ematen duzunean, jasotzen duzun, eman duzuna, baina handiago den neurrian, horrek barne indartu egiten zaitu. Tegia da esfortzu bat suposatzen duela, gure kasuan hainbat jarduera egin izan ditugu, eta orain ere burutzen ari garen jarduerak, guk gurt osorako plangintza egina daukagu. Eta asko daude honekin erlazionatu, esan besterik ez dago, guk asteburuak askotan maiz lanean diardugu honekin erlazionatuta, ez? Eta nik eskerrak eman behar diot, hori elkarteko guztiai, gizarteari bebai, ze askaldatu dia gauza orain dela 5 urtetik honea. Utzune edo isiltasun aretatik ikusi dugu gizartearen erantzuna. Zelako maitasunakin hartzen gaitue, edozein lekutara, gu mugidu gara Euskal Herrian, Agurainen, Donostin, Bilbon, deitzen diguten lekutara. Eta jendia da, hori, maitakorra, eta gero, nonoz, beste superviviente batek esaten digula, zemat laguntzen ari zarie, guretzako da asko. Guri aurretik beste batzu lagundu ziguten, hori ere esan dut guretzako referentzia moduan Cecilia izan zen. Efekto papageno detzen zaio horreri, ez? Cecilia Borras, ni baino 2 urte gehiago aurretik doa, eta bera nola dagoen ikusita, esperantza ematen dizu, no? Dices, bera horrela aldi bada, nik ere aldotez. Pasa un poco eso, que cuando te pasa a ti, dicen, ya, pues es que, fíjate, pues también a fulanito en su casa se suicidó no sé quién, en no sé cuantitos, no sé quién. Y dices, joder, y todo esto no, yo no sabía nada, ¿no? Pero no solo eso, es que estás más sola que la una. Porque yo he tenido todo el apoyo familiar, pero estoy sola con lo que me ha pasado en el fondo. O sea,
Y esa soledad es terrible, de dura. Y yo tuve la suerte de conocer a otras dos que coincidió que eran madres, que son Aurora y Blanca, y las tres nos conocimos y compartimos. Bueno, es que ahí no nos cansábamos de hablar mutuamente, porque claro, el suicidio está calladito. Entonces, ¿cuál es la única forma? Pues que hay algún sitio de referencia en el que te puedas poner en contacto. Por eso creamos la asociación, ¿no? Y la verdad es que la gente ha llamado y viene y nos conocemos entre nosotros, sí, sí, nos apoyamos y aprendemos mucho unos de otros. Handikan, aste batzutara edo hilabete batzutara hasi nintzen psikologo baten gana gaten, eta eskatu nuen laguntza. Onartzen suertatu zena. Ez onartzen bere erabakia, ezberdina dela, Claro, aquí cada uno tiene su historia. Yo, por ejemplo, mi historia con el suicidio de Markel es que cuando murió yo intuía de alguna manera que el dolor de mi madre tenía que ser mayor que el mío. No hay una razón de ser para eso, no es que yo con una teoría bajo la manga diga, jo, mi madre tiene que estar sufriendo más, no, es algo que intuyes, ¿no? Entonces yo sí que es verdad que desde el primer momento intenté darme más a ella y es verdad que aparqué un poco mi propio dolor. Y sí que es verdad que en casa he tenido cierta limitación para poder hablar del tema y yo personalmente he acudido pues eso, a un centro de terapia fuera del hogar en el que sí que he podido hablarlo, soltarlo, llorarlo, gritarlo, ¿no? Y a raíz de eso es a raíz de lo que yo he conseguido pues, dar ese pasito adelante. Pero ¿qué pasa por salir, por coger un teléfono y ponerte en contacto con alguien, con quien sea? Y si no encuentras ahí, en otro, o sea, hay salida. Y es una decisión personal, o sea, decídete y adelante, ¿no? Y adelante porque la hay, ¿no? Y se puede vivir en paz con todo esto. Well, Mama told me when I was young, said sit beside me, my only son, and listen closely to what I say, and if you do this, it'll help you some sunny day. It will. Bueno, me quedo con mucho amor hacia él porque yo el recuerdo que tengo de él es de una grandísima persona y también pues me ha dejado algo de rencor. Sí, sí porque bueno, es una decisión, ¿no? También el suicidarse. Al igual que es una decisión, pues algo que hayas hecho contra otra persona y tal, pues deja cierta huella. A mí me dejó cierta huella, ¿no? El que él decidiese suicidarse y a la vez abandonarme, y al igual que abandonó pues, a amigos, a familia y tal. Y ese punto de dolor me dejó. Bai, galdera pilo bat egin diogu gure buruari. Noski, hainbeste galdera, baina erantzunik ez dago. Erantzunik ez dago. Hombre, yo con Markel la verdad que siento que hemos sido uña y carne. Nos llevamos muy poquito, nos llevamos cerca de un año. Entonces, desde pequeñitos hemos congeniado muy bien, hemos tenido inquietudes parecidas, hemos tenido una forma de ser también parecida. Entonces, hemos congeniado muy bien desde chiquititos y siento que de alguna manera
hemos ido de la mano, ¿no?, en esta vida durante los 20 años que estuvimos juntos. Yo, al ser hermano mayor, siento que de alguna manera era el que llevaba, ¿no?, a mi hermano pequeño de la mano. Y es la parte que más difícil se hace, ¿no? Al haber sido un suicidio, es la parte que más difícil se me hace aceptar que él haya querido, ¿no?, quitarse la vida. Saiatu zen, senideok, inguruan geundenok, errurik gabeak sentiarazten. Guri errua kentzea. Izan duzela bere historia, arek anui sufritzen duela, eta kitxo, eta hori zela bere afera, eta ez bertzena. Baina ez zen lortu, osea, ez zen lortu. Deno sentitzen gara culpableak, errudunak, noski. Eta denborarekin ikasi dut ez. En el espacio sientes una especie de ausencia constante. Y es que de un día para otro se ha ido. O sea, ayer estaba yo y no está, no hay más. O sea, es de 100 a 0. Entonces el principio fue muy duro. Mira, hortik handoa, pues, kaso hortan, Carlos, zeinek izan duen, Iloba bere buruaz beste eginikoa. Eta beste batzuk, asmatuko dudan, arretzen dudanarekin, nola hartuko du? Pikutera bidealiko nau? Kaso emanen dit? Hasiko da negarrez? Eta ez direko hartzen, claro, ematen du, eraman behar dugula kartela bat erranez. Behar dut hitz egin, behar dut laguntza, behar dut hori, eta ez da hori ere. Yo al salir a la calle sí que alguna vez puedo haber sentido que me han mirado como el hermano del que se suicidó, ¿no? En vez de Iker, que soy yo, como el hermano del que se suicidó. Luego es verdad que no tengo forma de constatarlo, pero sí que me he sentido así. Sí que he sentido, pues, como ese dedo, ¿no?, de alguna manera. Horiek ez ditugu hartu behar txartzat, noske, baina holako gazo sortatzen dire. Gabriel sí, porque además Gabriel es una persona que, mira, tiene un respeto. Es que eso se nota, no sé cómo, ni siquiera la palabra es respeto, es algo tan profundo que demuestra hacia los supervivientes, nos considera un pozo entre comillas, de sabiduría de esta parte del suicidio, que es la de los que quedan, ¿no? Fue también casi por casualidad, ¿no?, a raíz de una charla que di organizada por el Teléfono de la Esperanza, relacionada con los medios de comunicación y el suicidio. A la gente que había en la sala, que la mayoría también eran supervivientes, les llamaba la atención que alguien, sobre todo procedente de los medios de comunicación, hablara en positivo, de que este tema se puede tratar en los medios evitando el efecto contagio. Entonces, cuando recibí ese feedback, esa reacción, dije, voy a lanzarme a estudiar este tema. Gabriel González, kazetari artasoarra eta hitz egin dezagun suizidioaz liburuaren idazlea. Suizidioa eta gu geu, komunikabideok. Behar beste informatzen dugu, ala ez. Behar bezala, ala behar ez bezala. Gaizki, sentitzen du, baina gaizki, ibiltzen zaite. Zertaz? Zuek ematen duzu berriak sortatzen direlikan. Eta nik uste dut izan beharko zela jarraian, denborari begira. Suizidioa sortatzen da egunero. Espainia hiltzen dire iaia 3600 urtean. Horrek erren nahi du 10 lagun eguneko. Hasta hace unos años, y me atrevería a decir que hasta hace casi prácticamente unos meses, era muy difícil encontrar noticias sobre suicidios en los medios de comunicación. Ahora, yo de los últimos 4 meses he recopilado hasta más de 100 informaciones sobre el suicidio. No es cierto que los medios no hablemos del suicidio, hablamos y mucho del suicidio. El problema es que si lo hacemos mal, sí que podemos provocar ese efecto contagio. Pero si lo hacemos bien, podemos sumarnos como un agente más en la prevención. Hitz egin behar du horretaz, isildu beharrez. Eta lotxatu ez, zertaz, lotxatu behar. Es obvio que la inmensa mayoría de los suicidios no son noticia, ¿no? Pertenecen al ámbito privado de una persona, y ahí está el derecho a la intimidad contra el derecho a la información. Sin embargo, hay suicidios de personas famosas, ligados a causas o problemáticas sociales, que sí tienen esa relevancia pública. En estos casos, lo que hay que hacer
y son líneas rojas que no deberíamos traspasar, es, por ejemplo, detallar el método, porque está demostrado que si los medios difundimos que un método ha sido efectivo, puede provocar un efecto contagio. Tampoco debemos simplificar las causas. Todos los expertos coinciden en que el suicidio es un fenómeno policausal. Si los medios lo simplificamos a una sola causa, el mensaje que estamos enviando a una persona que esté sufriendo eso mismo, es decirle, si esta persona no ha podido con este problema, incluso siendo famoso, que lo tiene todo, ¿cómo voy a poder yo, ¿no? Que soy un pobre hombre, una pobre mujer, alguien desdichado? Recurrir a eufemismos, ¿no? Ha muerto, se ha quitado la vida, ha muerto. Yo creo que hay que hablar si queremos hablar del suicidio y que el suicidio se normalice como en la conversación pública de la sociedad, debemos llamar a las cosas por su nombre. Se ha suicidado. Por ejemplo, en 2014 que se suicidó el actor Robin Williams, los medios de comunicación cometieron muchos de esos excesos. Detallar el método, realizar una cobertura muy prolongada sobre el tema, envolver el suicidio en un contexto incluso romántico, simplificar las causas. 4 años después, en febrero de este año, la Universidad de Columbia presentó un estudio y concluyó que tras el suicidio de Robin Williams, los suicidios habían aumentado en Estados Unidos un 10%. El método empleado por Robin Williams creció un 32% frente al 3% de otros métodos. Hace poco leí una psiquiatra que decía que el mayor antídoto contra el suicidio es romper el silencio. Porque contar lo que ocurre después de un suicidio, ese efecto devastador que provoca en un entorno la pérdida de una persona, está demostrado que es un factor de protección muy importante. En Japón está un bosque que se llama el Mar de los Árboles. Es el segundo lugar del mundo con más suicidios tras el Golden State de San Francisco. En 2014 las autoridades japonesas colocaron un cartel a la entrada del bosque, un cartel muy sencillo. La vida es un regalo de tus padres. Piensa en ellos, en tus hermanos y en tus hijos. Según cifras no oficiales, porque el gobierno de Japón ya no difunde cifras oficiales, los suicidios descendieron un 10% después de la colocación de ese cartel. Hain eta fama usan gainetik. Ba, harina. Peni behusera daten. Hoxe haringen esan data. Akorda zelan gaitu ginen. Haringen etxeko, pixok? Bai. Erretu botaztan. Bai, karreri. Karreri etxeko. Dazkanin ez gendun erretu igota, hoxe. Bai, karreri. Hortxe du dioguan, ia zein harina guaingo ban. Ia zein harina ban, hau bera. Bai. Ez da izenik irabazikoan, porque... Famausan. Jode, famaus. De masa. Da, gero marrazkixe gehitzen da.
numero uno. Erakusten banin da, zeu izu hau, lokalka izu, ez neuken jo, hartzen ba marrazkixe, ikusten ba, dantxe, ti. Erru sentimendua da nagusi? Nintzako bai. Zehatxik ez nau konturatu ez eguana ondo, zehatxik ez dau konta ez eguanela ondo, zehatxik ez dau eskatu launtzi, zehatxik juna, zehatxik ez nagel ditxoan beraz, bai. Eta denborakin, ze erantzun ematen zaie galdera hoiei? Ni pezan dut ez dakarrela erantzunik. Ni akordatena, ertzainak eta etorri zinin, lehenengoko gauzi esan ebana. Zehatxiguna markina da, ertzainak ezateztan. Ez, hori ez esan, porque gaur espazinean jungo igual bixarrengo ban. Osa, pertsona bat nahi benain, atzan inen etxen dau, topabir dau momentu, da berai gertako, noxe, inorrez eguan etxin, ikunen itxan, autobus estropea zan, gexa tarda bueltan etorten, dare kaltzako esan oitxik, da ez da izi pasadokoa konbultik, esango ban, batu kantzatana danaz. Launakin, kurdezeaz, nire gurasuntzako estorbo banaz, dana, da ingotzan, hau, da esango ban. Este es el momento, da ontsen berdot. Kontitxu lehen bai, alegin uzan etxe. Notan labana pasan urteku, ane pintxen ban gainetik, baten pintxen ban, intento número 4. Azte esan, zaten, intento número 4? Eta zelan ez du ikusi hau, zelan ez gau konturatu, zelako ondo enjaben geu pentsaten beran momentu ederren ineguanela, Durangoa isune ikastea artez bideratzeko beran nahi bana fotografia, Japan Weekenea ja planak etxen koreografisa bat etxeko dantzan, berazan lotzakorraz, da hurrengoko aztin, ja, kruzeseko endokrinia zeun ginen da hitzen analizak eta enbitzenak, eta nik esaten itzago. Eta torren azine, ostabe endokrinia zakau, da proba guztik ondo baraz, igual hormonak emokotzu ja. Da bera ikustezan posik, ja, zelako guai, bezi. Nik ez da ize pasako burutik, bertan egunin, pero ikustezan ilusionata, hausenu ikastea, hausenu dantzan etxea, igual ja hormonak emokotze, ez da bertan egunin ize pasako burutik etxeko, ez da. Elaxar, asko pentsatuko dute, Ekairen suizidioa etorri zela, bera transgeneroa zelako. Zer esango zenieke? A ber, suizidio etorri zen, gauza asko datxi. Eukiban ez tratamientu falti, eukibanak asko landu bala, bai, segurena. Ama eta ni zigurgaz, tratamentu nion bazan, seguruna ez bala ingo. Bai, eguneko egunin ez izik jagin. Porque, ez da, gauza barrine, 4-5 urteko ume bat, ero ja, adolescente bat. Adolescente bat entzako, hilebete mundure. Da, ikaiuan urte eta piku zain. Horrez dana zelan dut. Errezara gainetik. Ez dala gauza gatxe harintzi. Purre Naparron eta Katalonian hor da, hilebetea tratamentu daz. Ona ziri zela bizkaka, baina, joder, erizotza baten bire espabilateko. Bueno. Etxean argitu duzue Ekaik noiztik pentsatzen zuen suizidioaren aukeran? Bueno, berak lagaban, beran telefono mugikorran topaben notakin, porque zauan bat, eguazen 3. Eta bat zan urte bat harina guaku. Eta hor ja, ikuste zan, horretxen pentsamentu geukanela, baina guk ez gekixen. Osa, bera ikuste zan, ondo, posik, beraz bertxezen dut, barretxen ban, ero txisti kontatetzun, ero, gaur institutun hausen jo, ero bezi, ero, osa... Gustavo listake amorru eukitxi, zaure kontra, baina zineke. Matxasunak eixa itxezta horretan apaino. Da gero unakin respeta etxezu zein jaen. Inkluso pentsanean, ez? Jo, zuk imagina, masaje hasi ginenin,
ekarritzen duguela, ez? Hostia, puta ditxan zan berantzako. Porque fastixako nintzen berak nahi bana lortu. Bere azken hitzekin, Elaxarrek zera adierazi nahi izan digu. Ekai semea aurkitu zutenean, erreanimazio masaia egin zitzaiola, baina mutila etzen bere onera etorri, hil egin zen. Bizitzara berriz ekarri izan balute, dio aitak orain, semeari traizioa egitea izango ote zen. Galdera ikaragarri konplexuak. Zein da momentu horietan sortzen zaizun galdera nagusia? Zerran neban egin gehiago. Baina bera, han, lehen esan zuten mure, genixu zen, disfraza honei eukan, gu konturatzeko olago txartu gala. Zu orainana, zer modu zaude? Ez da, beti galdetzen ze hori, eta ni nire gizonak esaten dago beti ikasten, bai, neu ikastena, hau bizitza barri xerak hauena, ekai bai bizitzen, baina esan ezen nintzela izaz, ez da, izela nazen. Ontxe edertua, ontxe txartua, ontxe arratoz, ez da izela nazen. Ezin joz esan berba bat esateko zela nazen. Forgero ez da izela nazen. Ez da. Hilabete hauetan, zer uste duzu lagundu dizula gehien? Zerrek lan duztan gehien, Andrik, Alabik eta launak. Inguruari esker egiten duzu aurrera? Bai, porque asko ez dut, jo, Elaxarkeu fuerte eres, itan, Ez, yo de fuerte nada. Soy fuerte porque tengo mi entorno fuerte. Buelta guzti gorra gatelago eta gainin da zelago eta launtzen da zelago. Inguruak nola erreakzionatu zuen suizidioaren albistearen aurrean? Gaur gaina etorritxe. Babesa emoten. Da zarri ez da berroen biharrik eta izizan biharrik. Bezarkada bat nahikure. Anekdota konta gotzut. Laun batagat, Alicante misire gata egorgoz, soldautzako laun. Osea, eta kontu, berrotan malau urtera gat, da 20 urtaz izatu nuen, dondoika manteni utxien dut. Etorri zen, 800 kilometro, neri bezarkada bat emotea. Bezarkada dimostan berak eta Andrik, da buelta hemen, beste 800 kilometro. Omenaldia ere egin diote Ekairi, duela ez asko? Nik eta Andri flipa egin duen, etorri zen jende guztiaz da emozko ninjarraz. Dangoz atzerako zapatu nien duen, monolito bat epin nien duen. Beren urte betetzi zen, 17 urtengo ban. Da horbe, zoragarriz izan zen. Emozionik eta sentimendu nahaztik ez. Pilak arraskun. Ikusi genuen harremanaz jentik eta euran matxasune garoengan, hori ez da diru patena denik. De momento de psikologi eta psikiatrak ez du bir, ez da lotzatuko esaten berdu denen banu. De momento ez, hor da Andri, hor da Alabi, hor da launak. Ez dut, zarri berroen biharrik ez da. Bezarkada eder bateaz, zarri gehi esaten dago, 1000 berroa baino. Jente asko ere lotzatu itxen diz. Lotzatu baino, isa korta, pentsaten dabe,
akordera iningo estela, semi. Da ez, nire inok akorda biharrik ez da, otala gordun da, amen. Da, bate baino gehiago ezazta. Jo, Lasar, hasieran enitxan atrebuten etorten zauan, eta korti mot ez da, segure eskorta. Izizpozuna izan, lotzatzen baza zauzo esaten, hau kortaten baza, ero espagizuz esan, etorrit, hausein, bezuk irai, ni pare izan edan esan horrek, bezarga diemongo, eta, zuadare bat, beze. Gure ingurunean, euren buruaz beste egiten duten 3 pertsonetatik 2 ez dute inolako aurrekari psikiatrikorik. Ezin dugu suizidioaren fenomenoa desoreka psikiatrikoetan isladatu. Uste duzu medikuntza hasi dela buelta ematen eta suizidioaren tabua hausten dijoala? Horretan gabiltza. Pixkanaka hasi gara bide horretatik. Jo, pentsa, ja nire aita egon dela gaizki, Samudion sartuta irten, ez dakizer, alako krisiekin 25 urtez. Eta medikazioarekin oso kaltetuta zeukan gorputza bai. Ordan ja, fisikoki ere nekatuta zegoen, arazoak zituen, nik ulertzen nuen indar asko behar zela horrekin aurre egiteko. Nik behin baino ez dut izan antsietate krisi bat, eta benetan egun horretan gogoratzen dut eurrengo gunean aitarekin hondartzatik paseatzen, esan niola, orain ulertzen dut, zergaiten nahi duzun zure buruaz beste egin. Zuekin Bea Seber, 45 urte, Algortakoa da. Suizidioaren ondoan inor bizi izan bada, sinisteko zaila dirudi entzungo duzuenez, Beak ezagutu izan duena. Duela 18 urte, lehen suizidioa, aizpaordearena. Duela 2, aitarena. Eta orain neba esaten omen dabil suizidatu egingo dela. Bestalde, Bea 2 semeren ama dugu. Nagusiak 16 urte ditu, eta aspaldian deprimiturik ibili izan da. Bea beldur da, noski, aitonaren zein osabaren bideari jarraituko ote dion. Bearen 2. semeak, txikiak, 9 urte ditu, eta mutil transexuala da. Datuek diotenez, nerabe transexualen artean oso altuak izaten dira suizidio indizeak. Donde solíamos gritar. Claro, berak esaten zuen, etorriko dena gero eta okerra bada, eta ez esango diozu ez, oraindik gauza on asko da dituzu bizitzeko, baina egia da gero eta okerrago zegoela. Eta ze geratzen zaizu berriro Samudiora, ez dakiz zer, sartu irten, eske nik ulertzen nuen, berari ez diot esango bai, egia da zure bizitza okerrera doa, ez diot esango, baina... Y en los bancos que escribimos, medio oscuras sin pensar, todos los versos de giros con las faltas de un chaval aún están. Ya hoy se escapa mi control, problema y solución. Suizidioaren ondoan, seguruenik beste inor baino gertuago bizi da Bea. Eta halere ez dio, irtenbide zilegia iruditzen etzaionik, sufritzen ari denaren azalean egonezkero. Gizarte osasuntsuetan bizitza behar luke helburu, noski ezen ez alderantziz. Zuk buelta eman diozu eta ulertzen duzu, pertsona batek hil nahi izatea. Baina zer gertatzen zaigu besteoi, gizarteari orokorrean, hori ez ulertzeko. Karo, jendeak esaten du askotan, suizidatzen direnak oso egoistak dira, mina usten dutelako hemen, ez? Baina, zu norbait esaten badiozu ez egiteko ere oso egoista zara, zergaitik ez, zuri mina emongo dizulako. Orduan, jasan ezazu zeuk mina, neuk ez jasateko, hori ere egoista da, ez? Y en los cierros que separan la caída más brutal, siguen las dos iniciales que escribimos con compás y siempre están. Me hundirá y solamente
gure mezua, gure indarrak joan behar direla, pertsona horiei ez sufritzeko baliabideak emotera edo babesa emotera. Baina ez besterik gabe esatea, ez, aurrera egin behar duzu. Aurrera egin behar baduzu, izango da, motivazioa daukazuelako, ilusioa daukazuelako eta sufrimendua gutxitu delako. Azken finean, hile egin nahi dute sufrimendu handiegia delako, ez? Esan bezala, bearen ondoan izaniko lehen suizidioa Julia Aizpaordearena dugu. Gero aitarena etorri zen, eta orain beak kezkaturik dabil, batez ere nebagatik. Eta bai, guztiz ez ohikoa dirudi bearen inguruan gertatzen ari denak, baina kontuz, aditu askoren ustez aspaldian epidemia gertatzen ari baita suizidioaren inguruan, han eta hemen. Juliaren gutunean ere esaten du, ez daukala ilusiorik, ez daukala motivaziorik, etorkizuna ez duela ikusten zeo zer positibo bezala, hori da arazoa. Zergatik pertsona hauek ez duten ikusten etorkizuna merezi duen zerbait bezala, ez? Hor jarri behar dira indarrak, eta ez esan besterik gabe suizidatzea oso egoista da. Egoistagoa da esatea norbaiti, ala, sufrituzu, nik ez sufritzeko. Badakizu norbait gaixori dauenean eta ja hiltzen denean zelan jendeak esaten duen atseden hartu du? Suizidio baten kasuan berdina. Gaixotasun batek eramaten duenean bezala, orain lasai dago, atseden hartu du. Suizidioa ez da heriotza duin bat. Heriotza duinak behar du izan kontzientzia askatasun gorena. Norberaren burua egiteko erabaki hartzen dauen horrek ez du askatasunik. Sufrimendu horrek ez dio askatasunik usten. Sufrimendu horri bilatzen ari da irten bidea. Suizidioa ez da heriotza duina esan duzuzuk, eta protagonista askorekin hitz egin da, saio honetan, askok esan diguten nola, eurek uste duten euren senitartekoek ez zutela hil nahi. Hori da hemen gelditzen garenok sinistu behar dugun zerbait? Noski. Ni medikua naiz, eta nire burua heriotza duinaren defensoretzat dakot. Baina hemen ari gara bere bizitzan oztopo bat aurkitu duenari buruz hitz egiten. Eta suizidioaren prebentzioan sinisten dugunok, pentsaten dugu oztopo hori behar bezalako baliabideekin, behar bezalako laguntzarekin desagertarazi daitekela. Ondo-ondoan bi suizidio bizi eta gero, bearen beldurrak ez dira zoritxarrez bukatu. Batez ere nebagatik, baina ez bakarrik. Eta orain, suizidioaren beldurtzara, nebagaitik eta semearengatik. Neba beti esaten du, oso gogorra da ni izatea. Bera sufritzen duelako etengabe. Edo zein euskeria, guretzako euskeria dela, dana berarentzat antsietate krisi baterako sarrera da edo angustiak, edo gaizki dago beti. Edo zein gauzarekin desorekatzen da. Orduan, beti holan bizitza, bazkenean normala da esatea, ezin dut gehiago. Bizitza gehiegi da niretzat, ez? Ezin dut honekin, berak esaten duena. Oso zaila da ni izatea, nik ez dakit zer den bere buruan egotea. Berak kontatzen dizkean gauza, begira ez dakit zer gertatu zait. Niretzat ez dakit. Agian nik baliabideak ditut horri aurre egiteko, baina gu saiatzen gara berari emoten, bai terapien moduan, bai pilule moduan krisiak emoten direnean, eta berantzat ez da nahikoa. Orduan esaten du, gero eta krisi sakonagoak eta gero eta sarriagoak, azkenean ez dauka gogorik, indar gehiegi behar dut aurrera egiteko, ez? Nire nebak esaten du, ez duela bere buruaz beste egiten bi arrazoengatik bat, seme bat daukalako, 12 urteko semea dauka, eta bi ez dakielako ondo aterako zaion. Lehengo gunean esaten zen, egon naiz metroan botatzeko zorian, baina gero pentsatzen nuen jo, eta albarri geratzen ba naiz, eukiko dut oraingoan guztia gehi plus hori, ez? Orduan,
begira zelako egoerak, ez? Eta nire amarentzat hori jakitea, edo nire aizpata niretzat hori jakitea, pizkat egin behar dugu lanketa hori gure artean, eta esan, bueno, gerta daiteke bukaera horregotea. Eta, bueno, ikasi behar dugu horrekin bizitzen. Suizidioa osasun publikoko arazoa da? Noski. Garrantzitsuenetakoa. Esan dugu, estatu mailan 3.600 pertsona inguru, ofizialki. Hego Euskal Herrian 200 pertsona baino gehiago. Ofizialki diozu, datu horiek ez direlako fidagarriak? Benetazko datuak askozaz ere altuagoak diralako. Hainbat istripu, hainbat prezipitazio, garaiera altuetatik gertatzen diren istripuak eta autoistripuak ere bai, askotan. Istriputzat joten dira, frogatzeko evidentziak agertzen ez dialako. Eta seme nagusiarekin ere gertatu zitzaidan, nire beldurra zela aitaren eta nebaren bide beretik joatea 6. mailan depresioa zeukan. Eskatu zidan laguntza, amanik ezin dut honekin, negarra egiten zuen, eta zer gertatzen zaizu, ez dakit, eta laguntza behar dut, eta depresioarekin zegoen, hilabete batzuk egon zen psikologora joaten, eta nire beldurra izan zen, hau ere, aitaren eta nebaren bidetik doan. Orduan, bata dela, bestea dela, txikia, transexuala delako, eta hor, azken finean oso zifra altuak manejatzen direla, inungo altuenak suizidio saiakera tasan, 42 ingurukoak. Ezin naiz euren gorputzan sartu, baina bai baliabideak emon aurre egiteko. Beste kasuekin ikasi dudana, hor aplikatu eta semei emon baliabide horiek. Estoy bien, estoy en paz con lo que ha pasado. No quiero decir ni mucho menos que lo apruebe. Nor da gogoan daukazuna nor da. Lo aurreko zure instanten japen nor da. Pero bueno, el hecho es que ha pasado. Y ese es el gran reto, ¿no? Poder vivir, para mí, poder vivir en paz con eso, ¿no? Y sí, estoy en paz con ello, sí. Zure begietan gorderik gorda. No quiere decir que no haya veces que me emocione, que haya veces que, pues, en momentos concretos me pasa, ¿no? Pues me sale dolor, me emociono. Ez diraski zu ikusteko mendebaleko aizeleuna nahi nukenik zu ezagutzeko. Badira orain dakizkizun gauzak, lehen jakin izan bazen ditu lagungarriak izango zeinenak? Bai. Adibidez? Berarekin hitz egiteko era, adibidez. Hasieran pazientzia handia kasu, gero galtzen duzu. Haserrea dago beste batzutan ez. Gaurkoa jakin da, bai zerbait ezberdina egingo nuke. Berarekin hitz egiteko era behintzat ezberdina izango zen. Zeni oso, azkeneko boladan oso gogorra izan nintzen berarekin ere bai. Pentsatuz, horrek laguntzen ziola, klaro. Nor da gogoan daukazuna nor da. Galderapenak urtu zaizkit eguzkitan amorioa. Tienes un abanico de posibilidades gracias a este dolor que ahora tienes, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido mi madre las ha aprovechado muy bien. Ha conseguido coger ese punto de cercanía aquí con las personas más cercanas y tal, que antes yo creo que no tenía tanto. Bea, zer ikasi duzu suizidioa presente izan da zure bizitzan, egunerokoan? Ezberdintasun handia dauela
ilusiorik gabe edo motivaziorik gabe geratzen zarenean. Zure bizitzan mina edo sufrimendua nagusi egiten denean, itsutu egiten zarela, orduan hori da ekidin behar dela. Askotan juten gara taldera, nekatuta, lanetin ostean, orduz kanpo, eta bueltatzen gara beti indarraz beteta. Hori da gure energia. Bueltatzen gara, dices, bueno, norbaitentzako baliagarria izen gara. Jazta, nahikoa. Eta eskerrak ematen, jazta, horrengora arte. Hori aldatu da. Baina, jarritzen dugu bidean. Nik pentsatzen dut, Josebak ere, ez dakit zeran, baina indarra bialtzen digu. Horrela.